Hai minaze ting choma I zai hai minaze zeme man sage klum namai ncheuke zi ngkaise skui ting kum chana za ngkaise kchum ba mai ting chwa gde rei insa zeme ko gene paulia ga radle North East State Nagaland, Eastern Nagaland के districts रूप बमहंगे Constitution, Autonomous Council, पे रहंगे कन्ने बलामगे हरो, बम रहंगे वंदर बेंचे के हुजी, हिमरेव तिंकुम चमाजा अंकाइजे कुचुमाय हिगी इंसेट के जे, मिनिट हिमरेव हिगे State Banquet Hall, को हिमागे बम रहंगे, काम गाय बिजे तेउन सोलू जे, पतिंग जे तेउन तीगाय कगदाय दिले इजे कचुदले. जाय Principal Secretary Home अभिजीत सिंहाने कचुदले, I Eastern Nagaland के districts रूप बमहंगे Constitution, Autonomous Council पे रहंगे ने बलाम गे हरोबम रहंगे काम गाय बिजे नचेक्यु जिम रेटिंग कम चना जन खाइजे के चुमाय गे तेउन सौनी दिले मदु पान दे दिलो बदु गले जे का छदिले ज आई डिस्ट्रिक्ट्स रुहंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोनोमस काउंसिल पेरा बलाम गे न हरोबम दाय रबजा हसो ता थांग बिगने दुलिया दाय गुले जे का छले Zane North East State Assam ge hmailuge tingru indo hangja hadui nai bigine mina hangket chaidai di delei ja kachuli za Assam ge chunare changja tingru je hadui nai bigine zemna mrame lunghare uzbame mina chang react se ja chumria larai le ja kachuli za Assam ge hamaikum tingru je hadui nai broge ja ai Barpeta district ja hadui nai milang le ja kachudle chunare changja Barpeta district ge hadui nai bigine zemna mrame bam dola je lunghare uzbame mina changrek sruk ja haisna me lari le ja kachuli jane Lakhimpur ge mina changkreu te se ja hai sruk me jane Sonitpur ge mina changke ja hai madai re me tingru je hadui nai bigine punui ki ge bam dolang me chunare lari le ja kachudle jane Assam State Disaster Management Authority ESDMA mine sa ja ai Assam ge tingru je hadui nai bigine mina hangket chaika ga dai bija Golpara district Rangjuli ka chebam ge le ja kachudle ja Assam ge bam ga cham ge tingru je hadui nai bam me chunare changja di ki zela muire le lesdu Muslim hazar mena pni go hingi id hingi ra hange kadal waidele ijaga chedle zaina Muslim go hingi kdibe id jan main cheuke zi ngkaji squeating gum chana jang kaji kchum ba mai ge hingi chu go dele ijaga chedle Zaina Assam Dima Hasau District Haflong Civil Hospital Raheuki ge tati badam mai ge flowmeter oxygen cylinder pokpad le jaka chedle jachige flowmeter oxygen cylinder pokpad begine Raheuki Civil Hospital Haflong ge kanggo memina hangchum me kahjam dele je sali zai Haflong Civil Hospital Raheuki ge pasuite pe administrator Nayan Jyoti Goswami sabsa man sapom soge Nayan Jyoti Goswami saja I New Delhi ge team bawang ja Haflong Civil Hospital ge service je pi robi ge I flowmeter oxygen cylinder je pokpa le ja kachudeli jane tige flowmeter oxygen cylinder pokpa bigne kahjame mina hangchum je mina hangket ward boy mina hangket ward girl jane mina hangket nurse le ja kachudeli ward boy binai ward girl ja chuna panai kahjam bigne ibi le lesdu mina hangket nurse I flowmeter oxygen cylinder je pokpa bam ge sap na ka sangba puya hazam te sangja la le ja kachudeli chipo jigene pa ka hazam bigne telemi hangya Flong Civil Hospital ge hungdi jigene chuna Assam Guwahati me te te dele ja Goswami I Haflong Civil Hospital ge suite pe administrator ne salai Zai Nagaland police manai Assam Rifles pai mena rolu ja joint operation te bi ge Nagaland ge na herim ro chamcham ba gimi cheu I brame punglu ja Manipur te rahange te pebe gari ja nimni dele ja ka chedle Zai Nagaland police manai Assam Rifles pai me jane security force mena joint operation te bi ge na Nagaland ge na Manipur te rahange te pebe gari gimi pungbe gari lungki ge na pistol khana jane magazine madai nim pele ja ka chule Zai Manipur hazet kana ngkimanai kukime kaklebe pebe bamge Indiaramgu National Congress leader Rahul Gandhi namain cheuke zi ngkaije squeatingum chana jang kaije kchum ba maige wangu dele jana Indiaram Congress leader Rahul Gandhi ne Manipur hazet kana kaklebe pebe bamge ngkyawang ja relief cameraman kyarogu hazet kana kukimna ngkimesdu ngau hadagu jana plamgine ngagule jaka chedele jana Indiaram Congress leader Rahul Gandhi ne hazet kana kaklebe pebam Manipur ge hazi kana ne
somai chewkyu zihimre tingkum chana jang kaije ke chumri mairia bamgai gulei je ka chudlei zaite tiba ka pekyu zi ke chum tingkum chana jang kaije ke chumai manipur ge hazet kana kimenai ku kimeka ge kaklei be pe begine chuja na mairia ka changge indiram opposition party zaine congress leader pusui temro gene du railang be gurei lei je ka chudlei national congress leader rahul gandhi ne manipur ge hazet kana ka ge kaklei be pe bamge kya wang baze zai manipur ge hazet kana kimenai ku kimeka ge kaklei be pe begine chuja na mairia ka changge mina chai changdi be haike je hang kaime changdlei je ka chudlei zana indiram congress ge pusui temra me zan opposition party mramne tetibe hamamai ge du chuna manipur gu chief minister pungjebam be and biren singh je patabam gene luton rahanga ke je demand te zana tetibe hamamai ge indiram gu prime minister narendra modi ne manipur state ge hazet kana ka ge kaklei be pe blam gene railang be ngo meeting te je robam gai dile za chirun mag za indiram gu union home minister amit sane du indiram ge party me bam le ne je kuang dui je manipur ge hazet kana ka ge kaklei be pe blam gene sam hiki je robam gai dile je du ka chule Zain Assam Dima Hasau District Honorable Chief Executive Member CEM Debolar Gorlo Sanan Zanain Chewkyu Zing Kaije setting kumchana jang kaije chum sumai ge Maibang East Maibang West Kalachan constituency ge Lesi namrame pnui ki ge BPL ba mahange ka charang kang kanga be check pepa kaidele jaka chedele the Honorable CEM Debolar Gorlo Sana Maibang East Maibang West Kalachan constituency ge ka charang kang Lesi namrame pnui ki ge BPL ba mahange kanga be check pepa kailu be change Lesi namrame ka chining ching pe ulam ge na hero meeting du bam gaidele jaka chedele The US kdai gu President Joe Biden banai India gu Prime Minister Narendra Modi ne Myanmar kdai ge kakle be zane kagbok be peblam ge sam heki ke be bizige ne Myanmar junta Ministry of Foreign Affairs ne pesi maglei je India gu Prime Minister Narendra Modi banai Joe Biden United States of America gu President perige penilung malai je ka chedli zane India gu Prime Minister Narendra Modi banai United States of America gu President Joe Biden ne tetiban chewku hazing kaije nathing kum chana jang kaije ku chumai ge harolu ja panai gu statement gi du sa keu gai dele Myanmar ke de ge kakle be peblam ge za chiron mag ja Myanmar ke de ge junta spy mene political leader pusui temram ja nimni mramaz du mpeka rahang gi du ke dele ja ka chule za United States of America mene Myanmar ke de me kahamugu ka charang kang teilu ja haraim ronung jenem ro ka cham cham be zemna me teilung bram ja ludo lak lu suira hange shansun ja Myanmar Ministry of Defense banai state kana bank Myanmar Foreign Trade Bank banai Myanmar Investment and Commercial Bank ge kai gai dele jaka chedele zane Myanmar kdai ge junta spy mermane razi te ni bichang ge government ge suite me political leader me zane amnui gu me civilian mramze nim changbe mina changrek sruk je kana je haite se je hangkreu je tsen me je nim lu je banglei jaka chedele zai chige pnui ring ting kam gai na hangge kabang ki genen kak cha kani me mina haike je hangring area me je kak cha kani dele jaka chedele ai gena na mai chewkyu zing kai je squeezing kum chana jang kai je chum ba mai ting chwa kidai rein sapo bazaloi gai dele pi gai jang kinga ni milei ni je to dele